Through customer education itukwitana customers betu pombe kuripota any number kethira jabara bagukuringira bakwira tuma pesa kwa hii number ureport ki 333 number we get directly to our Safaricom fraud team na eka investigate gintu kebire sorry customer betu batige kunenkana ira pin yako ni siri yako na utige kunenkana your details menya kenda uiwa no monka withdraw ushite kana onenkanite your details muntu akuringira out of nowhere akwira wejane kibande gyaku kana kwimbecha ndagutumira to inyau kenda ochokia mbere kinyau wo inyambere utaganya balance yaku wona ke thera mbeche gugutumira so kuna cases nyingi muno la customer batera kumenya kenda wiwa no monko withdraw wejane your details na Safaricom igakuringira kina just one number 0722 ibingechi on the 000000 so any other number igukuringira ikwira ngatuma mbecha kana tuyikuringira from Safaricom itukuringira igwita your details we actually have your details so